Ibihe byiza kuri mwe mudahwema kudukurikira mu biganiro amakuru n'ibyegeranyo tubagezaho umunsi ku munsi. Amazina yanjye ni Maniragaba Alphonse. Iyo ni inkuru nyamukuru z'umunsi aho tugiye kubabwira ko ibitaro bya CHUK biri mu nzira bigana Masaka, naho perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party Dr Frank Habineza yasubiye kwiga kubera senateri Uwizeyimana Evode. Hanze y'u Rwanda muri Afrika, Emmanuel Macron yategetse ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungwa ibintu atemeranwaho na Olivier Nduhungireho, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Naho muri Kenya byemejwe ko umugore uzajya uhabwa gatanya azajya asubiza inkwano yahawe n'umugabo we. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umusirikare wa FARDC yasabwe igifungo cy'imyaka 10 kubera kwifotoza asomana n'uwo bagombaga kurushinga uyu munsi. Hanze Afrika, Israel yashyikirijwe imirambo y'abantu babiri bari barashimuswe n'umutwe w'iterabwoba wa Hamas. Putin we yahagaritse umuhuro yari afitanye na Donald Trump muri uku kwezi. Ngizi ngingo z'ingenzi tugiye kurambura mu nkuru nyamukuru z'umunsi kuri World Today. Bahaye ikaze. Mu rwego rwo kunoza serivisi z'ubuvuzi muri Werurwe umwaka wa 2023, u Rwanda rwatangije umushinga wo kwagura ubushobozi n'ubunini bw'ibitaro bya Masaka biherereye mu karere ka Kicukiro, hateganyijwe kuzimukira ibitaro bikuru bya Kaminuza ya Kigali. Ibi ni ibitaro biri kubakwa n'ikigo cy'Abashinwa cya Shanghai Construction Group Com. Limited. Bikaba biteganyijwe ko bizuzura bitwaye arenga miliyari 85 z'amafaranga y'u Rwanda, angana n'amayuwani miliyoni 580. Nibyuzura bizaba bifite ubushobozi bwo kwakira abarwayi barenga 827, ni ukuvuga ibitanda by'abarwayi bashobora kuryamaho. CHUK ubu yakiraga abarwayi barenga 400, bivuze ko bizaba byikubye kabiri. Nyuma y'imyaka 2 y'imirimo, babinyujije ku rubuga rwabo rwa X cyahoze ari Twitter. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imiturire Rwanda Housing Authority cyatangaje ko imirimo yo kubaka no kwagura ibitaro bya Masaka igeze kuri 96%, bivuze ko habura gato ngo byuzure nk'uko imibare bigaragaza, habura 4% gusa. Gusubira kwiga kubera Evode, kwinjira muri Sena n'inzozi zo kuyobora u Rwanda. Ikiganiro Dr Frank Habineza, perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party. Dr Frank Habineza uherutse kurahira kwinjira muri Sena y'u Rwanda yagaragaje ko yiteguye inshingano, ko yatewe umwete na mugenzi we Evode Uwizeyimana mu kwiga amategeko no kuba yakongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu bihe biri imbere. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, Dr Frank Habineza yavuze ko ubwo yari mu kiganiro kuri televiziyo Rwanda na mugenzi we Evode Uwizeyimana akamubwira ko adakwiye kujya impaka ku mategeko atarayize kuko bisa nko kwiyahura, byatumye wari ufite impamyabumenyi y'ikirenga asubira kwiga amategeko. Agira ati, navuga ko senateri Uwizeyimana Evode yanteye ishyari ryiza mpita njya kwiga amategeko. Ubu ndi mu mwaka wa nyuma muri Kaminuza ya Kigali, University of Kigali, ku buryo umwaka utaha nzaba nambaye kandi ibintu nzakomereza ku buryo n'amashuri yisumbuyeho nzayiga nibiba ngombwa n'impamyabumenyi y'ikirenga nyikureyo. Hirya y'ibyo kandi, abahoze muri FDLR basabwe kudakoma mu nkokora intambwe nziza u Rwanda rumaze gutera. Ibi ni bimwe mu byo basabwe Mutobo mu karere ka Musanze ejo kuwa 4 tariki 30 Ukwakira umwaka wa 2025, abari barangije icyiciro cya 75, aho basezererwaga nyuma y'igihe bari bamaze batozwa inyigisho zibafasha gusubira mu buzima busanzwe muri icyo kigo kuva bafata icyemezo cyo kwitandukanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Abasoje bari bamaze igihe kingana n'amezi 3 bigishwa amasomo atandukanye, harimo imyuga ibategura gusubira mu buzima busanzwe, bikazabafasha kuba abaturage b'intangarugero. Bamwe mu basezerewe n'abandi bagiye mu masomo y'abagize icyiciro cya 76 bavuga ko zimwe mu mpamvu zikomeye zituma abagize umutwe w'inyeshyamba kandi w'iterabwoba wa FDLR badataha mu mahoro ari abiyita abahanuzi bajya bababeshya ko igihe cyo gutaha cyegereje. Mu makuru y'ubutabera, avoka uregwa gusambanya umukobwa utari wujuje imyaka y'ubukure yasabwe igihano. Urubanza rwa avoka Kanani Boniface ushinjwa gusambanya umwana rwajemo umukobwa urega ndetse n'undi w'icyitso cyabo. Ubushinjacyaha bwasabiye aba baregwa imyaka 25 y'igifungo kuri avoka n'imyaka 10 ku mukobwa bivugwa ko ari icyitso muri icyo cyaha. Urubanza mu mizi n'umwunganira mu mategeko Maître Kanani Boniface wahereye ku isaha y'isa 4 za mu gitondo rugeza ku isaha y'isa 11 z'umugoroba mbere yuko iburanishwa mu mizi ritangira. Ubushinjacyaha bwasabye abantu bose baje gukurikirana ibivugwa mu rukiko batari mu nteko y'abacamanza baburanisha, ubunganizi mu mategeko ku ruhande rwa Maître Kanani Boniface cyangwa abunganirwa hohotewe n'umukobwa uregwa kuba icyitso cyahuje avoka Kanani Boniface n'umukobwa bivugwa ko yasambanyijwe.
ku rukiko rw'abaheza. Ubushinjacyaha buvuga ko guheza abo bantu bose bigenwa n'itegeko kuko ubuhagarariye yakorewe icyaha atarageza imyaka y'ubukure kubera ko yari afite imyaka 15 y'amavuko. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko hari ingingo irengera umwana ibiteganya. Abunganizi mu mategeko ku ruhande rwa Maître Kanani Boniface basabye ku rukiko rutaha agaciro iby'ubushinjacyaha busaba kubera ko we bwita ko ari umwana yarangije gukura ubu akaba afite imyaka y'ubukure kandi ko niba buhagaze ku kuri bukwiye kwemera urubanza rukabera mu ruhame kugira ngo abakurikiye iburanisha bikuriremo amakuru y'impamo. Izi mpaka zatwaye igihe kinini ariko n'ubundi birangira urukiko rufashe icyemezo cy'uko urubanza rubera mu muhezo. Itangazamakuru ryakomeje gutegereza ko iburanishwa rihumuza. Mu makuru yabashije kugera hanze y'urukiko mu bitangazamakuru avuga ko Maître Kanani Boniface ubwo yatangiraga kwiregura ku byaha ashinjwa yasukaga amarira imbere y'inteko iburanisha. Abacamanza bakamubaza impamvu ibimutera agasubiza ko ari indwara y'umuvuduko w'amaraso arwaye. Icyakora ubushinjacyaha bwamuvuguruje buvuga ko buri gihe haswe ibibazo by'ibyo ashinjwa ariko abigenza. Mwiburanisha hamenyekanye ko ubushinjacyaha bwamusabiye imyaka 25 y'igifungo naho umukobwa ushinjwa kubikitso bumusabira imyaka 10 y'igifungo. Mu gihe iburanishwa ryari rigizwe n'abacamanza 3 n'umwanditsi umwe. Maître Kanani Boniface yari afite abunganizi 3 naho umukobwa urega ko yasambanyijwe yari afite umwavoka umwe kimwe n'umukobwa ushinjwa kubikitsa akaba yari afite umwunganizi umwe mu mategeko n'abashinjacyaha 2. Icyemezo cy'urubanza kizasomwa ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 ku isaha y'isa 9 z'umugoroba. Hanze y'u Rwanda muri Afrika, Perezida Emmanuel Macron yatangaje ko ikibuga cy'indege cya Goma kizafungurwa vuba. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yatangaje ko ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kizafungurwa vuba kugira ngo kizifashishwe mu bikorwa by'ubutabazi. Mu gihe havuga ibi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe hemeranwa na Emmanuel Macron ku gufungurwa kw'ikibuga cy'indege cy'Igoma. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko atemeranwa n'ibyatangajwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron wasabye ko ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa. Minisitiri Nduhungirehe hasanga ko ibyemezo by'ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigomba kugirwamo uruhare n'ubuyobozi bw'ihuriro rya AFC M23 bagenzura ibyo bice. Nyamara Macron yatangaje inkuru ubwo yari ari mu nama mpuzamahanga yiga ku mahoro n'umutekano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari iri kubera i Paris mu Bufaransa guhereje ku wa 4 ku itariki 30 Ukwakira umwaka wa 2025. Iyi nama yitabiriye n'abahagarariye u Rwanda, u Burundi, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'umuryango w'abibumbye n'indi miryango mpuzamahanga igiye itandukanye. Imwe mu ntego nyamukuru y'iyi nama yari ugukusanya amafaranga azifashishwa mu gufasha abagizweho ingaruka n'intambara imaze imyaka irenga 4 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Tanzania umuhanzi Diamond Platnumz yasibye amafoto yamamaza Perezida Samia Suluhu. Diamond yamaze gusiba ku mbuga nkoranyambaga amafoto yose yasangije abamukurikira yamamaza Samia Suluhu Hassan mu matora atarakiriwe neza n'abene gihugu b'Abanyatanzania bahise birara mu mihanda mu bikorwa byo kwigaragambya. Uyu muhanzi yasibye ubutumwa mu gihe yaramaze iminsi yotswe igitutu n'abakunzi be bamushinja gushyigikira umukandida bo bita umunyagitugu Samia Suluhu uri kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu muri Tanzania. Ku rundi ruhande, mbere y'uko asiba ubutumwa na mbere y'amatora, Diamond Platnumz yari yabanje kugenera ubutumwa Samia Suluhu Hassan amusaba kudaha agaciro abari kumutuka no kumuvugaho amagambo mabi. Muri Kenya ho umugore uzajya uhabwa agatanya azajya asubiza inkwano yahawe n'umugabo we. Urukiko rukuru rwo muri Kisumu muri Kenya rwemeje ko umugore agomba kuzajya asubiza inkwano nyuma yo kubona agatanya mu rwego rwo kubahiriza umuco usanzwe wa gatanya muri iki gihugu. N'umwanzuro wafashwe n'umucamanza Dick N Magare avuga ko ubusanzwe mu muco iyo habayeho gatanya iwabo w'umukobwa basubiza inkwano iwabo w'umuhungu nk'ikimenyetso cyerekana ko abana batandukanye. Agira ati mu muco wo gushyingirwa birangizwa no gusubiza inkwano kuko uwahawe gatanya bagomba gusubiza inkwano ye nta kabuza.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umusirikare wa FARDC yasabwe igifungo cy'imyaka 10 kubera kwifotoza asomana n'uwo bari gukorana ubukwe uyu munsi ku itariki 31 ukwakira umwaka wa 2025. Sarah Ebabi Ebajala, umusirikare mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, yasabiwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare Kinshasa gufungwa imyaka 10 nyuma y'amashusho yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga yambaye imyenda ya gisirikare arimo gusomana n'umugabo we biteguraga kubana. Uyu musirikare ufite ipeti rya warrant officer yatawe muri yombi mu cyumweru gishize ashinzwe imyitwarire n'imyifatire inyuranyije n'amahame ngengamyitwarire y'igisirikare cy'icyo gihugu. Sarah Ebabi wari ufite ubukwe kuri wa gatanu ku itariki 30 kwakira, ubwo kuwa kabiri ku itariki 28 kwakira umwaka wa 2025 yagezwaga imbere y'urukiko. Yavuze ko amashusho yafatiwe muri studio y'Kinshasa mu gihe gishize kugira ngo we n'umukunzi we basohore kandi bashyira ahagaragara itariki y'ubukwe bwabo, imenyesha ubukwe bwabo ku nshuti n'abavandimwe. Agaragariza urukiko ko uwafashe ayo mashusho ari we yasakaje ku mbuga nkoranyambaga nta bwumvikane bwabayeho. Hanze Afrika, Irani yamaganye umugambi wa Donald Trump wo kongera kugerageza ibizamini by'ibitwaro bya kirimbuzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Irani iramagana umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kugerageza ibitwaro bya kirimbuzi, avuga ko ari uburyarya ku birego bya gahunda y'ibitwaro bya kirimbuzi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Irani Abbas Araghchi yamaganye icyifuzo cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump cyo gusaba Pentagon kugerageza ikizamini cy'ibitwaro bya kirimbuzi. Avuga ko iki gikorwa ari ugusubira inyuma kandi ko ari amanyanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abbas Araghchi mu nyandiko yanditse ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter kuwa 4 ku itariki 30 yagize ati, amaze guhindura minisitiri w'ingabo nka minisitiri w'intambara, adutoteza yitwaje intwaro za kirimbuzi, none yongeye kugerageza ibitwaro bya kirimbuzi. Mu burasirazuba bwo hagati, Hamas yatanze imirambo 2 nyuma y'uko Israel isubukuye ibitero kuri Gaza. Ibiro bya minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu byavuze ko iyo mibiri yombi yakiriwe na Israel. Itsinda ry'abanyapalestine ndetse n'abahamasi ryashyikirije imirambo 2 bivuga ko ari yabajyanwe bunyago b'abanya-Israel bapfuye nyuma y'umunsi umwe yihagarikwa ry'imirwano ya Gaza, aho Gaza yasenywe n'igitero cy'ibitero bya Israel cyahitanye abantu batari bake muri Gaza. Kwa kane, ibiro bya minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu byatangaje ko iyo mibiri yombi yakiriwe n'ingabo za Israel binyuze muri Croix Rouge y'Gaza. Vladimir Putin w'Uburusiya yahagaritse inama yari afitemo guhuriramo na bwana Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ibinyamakuru bigiye bitandukanye bikomeje kuvuga ko inama ya Trump ndetse na Putin yahagaritswe nyuma y'uko i Moscow yohereje memo i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inama yagombaga guhuza Perezida Putin ndetse na Trump yari iteganyijwe kubera i Budapest hagati ya Perezida Donald Trump ndetse na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, nyuma y'uko Uburusiya buhagaze neza ku byifuzo bitoroshye bijyanye na Ukraine, nk'uko ikinyamakuru Financial Times cyabitangaje kuri wa gatanu. Ikinyamakuru Financial Times cyatangaje ko iki cyemezo cyafashwe nyuma yo guhamagarwa hagati y'abadiplomate bakomeye hagati y'ibihugu byombi. Gahunda y'inama yari kuzabera i Budapest muri uku kwezi hagati ya Trump ndetse na Putin yahagaritswe nyuma y'uko Moscow ititaye ku byifuzo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Ukraine, harimo iby'uko Ukraine yatanze uturere twinshi mu rwego rwo guhagarika imirwano. Trump yashyigikiye icyemezo cya Ukraine cyo guhagarika imirwano binyuze mu murongo uriho. Muri byinshi biri kuvugwa hirya no hino mu isi, mu nkuru nyamukuru z'umunsi ziri gucaracara mu binyamakuru bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, uyu munsi naha duhagarikiye tubashimira kubana natwe mu biganiro, amakuru n'ibyegeranyo tubagezaho umunsi ku munsi. Amazina yanjye ni Maniragaba Alphonse, iyo ni World Today, inkuru nyamukuru z'umunsi nakagaruka. Bye.